lihlobile itafula lami. Lokhu lengikukhulumako akukhulunywa ngimi kude esitawuthi, nani niyabona angisuke umuntu wesitawuthi mina. Mangikhuluma into ngisuke ngiyisusela evini laNkulunkulu, sembulo lesiqhamuka kumoya ngelivi laNkulunkulu kuyavakala. Now kunembuto lapha lokuthi kufanele sisole bani lokuthi imali ayibonakali kahle iflotha eveni. Umbuto noma ke umbuto uthi kambe sitinja noma sitingulube embi wasimakathe. emaSwati aTinja noma atingulube embi wasimakathe na mbuto loyo, ngoba lithi livi laNkulunkulu encwadzini yaMateyu chapter 7 verse 6 uthi unganiki lokungcwele etinjeni, ungatiniki itinja lokungcwele. Abuye aqhubeke athi ungawahashi ematshe akho laligugu eTihhontjini. So le nkulumo iyahlupha ke le nkulumo ke leyo. Uma sifuna ukuthi yini lele bangakusilamatshe laligugu ingwenyama nahulumende iwagodle ingawahathulule lesiveni. Sengiyafuna ukuthi ngendeka lamaSwati emehlweni asimakathe aTihhontji aTinja. Kungako uNkulunkulu enda lesandla sahulumende simfimfe emaSwati. Kusho ukuthini ke lokho? Lokhu kuyi-challenge ukuthi asesithi position kahle naNkulunkulu, sime kahle naNkulunkulu. Khona kutawuthi nakufanele kwehle lamatshe laligugu ehle awavumele esimakathe ehle kamalula etekisi, ngoba nyalo